Right, cosa faço mungo na Tobi. Because I drive from Honolulu. Iya. Rito, Honolulu boy. Buah, buah. Buah. Sok nga ko rin na Tobi. Buah. Terus may buah. Popular na Pekine Batike. Indian College, yeah. Driver Street. What's the street? This one. Milverton. Rewangga Bakery ya? Oh iya. Where's Rewangga Bakery? Rewangga Bakery down. Oh, down there. Alright. Coming down to Rewangga. Oh, this is Rewangga? Yeah, Rewangga. Yeah, okay. So the Price. Price Street, famous Price Street. So, sasaran dito lang Rewangga Mabinaka. So, Suba. Lalang mo rin kita tungkol. That was the last time I came to Rewangga. Oh, that's when they still have the flats. No more flats. Correct, market eh. Rewangga market ya? Yeah. Redangan fresh produce tu ya. Cukup binatang. Kangan ton bibi tikin ang gosu na to muna. Kasi ito na uday suwasin. Rewangga Rugby Club to kami sa Nundoya. Kari market. Old market bro. This one is closed now. Yeah. Uy. What
What's happened to it? I see one Chinese Burn? fella fly and Chinese fella fly. Oi. So one Chinese fella bought it. Where's the Rewanga Bakery? Oh, it's a famous Rewanga Bakery. Or a cover shop tongor or Rewanga Bakery. Ah. Famous Rewanga Kido. Shock transport. Huh? Shock transport. Ashok Transport sana. Interlink. Interlink. Rops Big Bear. Saya pulang tu nak bulting tabah. Paling ko sa balangan niyo ba nga may na tubil skentin. Asibi total tu man na pathway. Famous runabout. Malalay din na siya kan. Huh? Like you going down this way to Watuanga or what? Yeah. And that way going down to 3 miles, eh? The other way going up to yeah. Where the pure Fiji nga dito na parang ko. Ha? Oh. Oh, pure Fiji ko eh? Pure Fiji. Ha? Goodman Field is ay nadurong-rong na tunga sangkay rito sarang Goodman Fields. Tunggulan na driver kalau tunggu suruh itu untuk menambung itu ada taxi atau kita cuy driver itu driver ya sebagai kau aku nggak bakal bisa tutur kamera right dan tentu ni ketul weh MGM High.ซึ่งkelasar na din na pambalaw ni MGM ya. Basta maat maganda ya. Ya, nambuara ya. Oh, boleh. Maat maganda primary ya. Fish market, Valley Bridge. Famous fish market. Oh, fish market. Ayun nga. From Lambasa. Uy, Lambasa fish. Ayun nga. Pala. Tutok ka. Tutok na gulugul tigil agad yan. Oh, this one DMC view.
DMC, new DMC. Oh, enough. Kanan. This all new, eh? Yeah. Reza. Oh, nakapay na view. Bilin. Oh, sa Karabiasan. Yeah. Junior. Uy. Okay, go. Where's this place? This one, Vibras. Vibras Extra. Supermarket dia magkasarang office sa mga What's up there? Coca-Cola factory. Wait, Coca-Cola factory ah? Sorry. Coca-Cola. This refill man. Ha? Refill man. Iyo, refill. Kaya ko sa refill man na wiway. Kaya sa palamot ko lang lako-lako eh. Refill man na dito sa tali. Right. Alright. Carry on. Kinoya this one. Kinoya? Yeah. Not managed to fill up the fuel because of the fuel station was busy. Whose farm is that? Whose land? This one, Nasino. Huh? Nasino boarding school. Oh, in Sino eh? Kinoya ko, Kinoya. House in Kinoya ko eh? PRP. Ha? PRP flat. Uy, PRB Berg. Kinoya sa Kinoya ka. Tapos yung nalalakoy na tubig. Yata sa rani Ogalaw. Nines. Ha? Nines supermarket. And supermarket. New one? Yeah. Uy. Ahorita. Plenty new building eh. What's that one? But church. Ha? Church. Church eh? Nantera. Me. Me. Raida. Kung Andre basa kilabin na kanabaya sasay. Nantera. Open factory outlet. New one. Yeah, new one. Ada kamu. Tawag ko daw. Nantawa lang po ba ya? Bro, sa sengakila na ya sasaki. Kayo salah ko may suba ko sa sesi.
lagi ba? That road that goes up to Itu the new road. New road eh? Oh, depan di sana ya. New market. Oh, New Market. Langgaran. Langgere New Market eh. Lagi dengan Langgere. Kung nggak salah Langgere New Market. Old one used to be on this this side eh? Yeah. Oh, okay. Ya itu Langgere New Market. Langgere Bridge. Oh, ambung yung grove ticket. Oh, Narere Stage stage 1. 1. I was drinking grove there last night. They was all afraid of me because I was like below level there, man. Extended the concrete one. Huh? Extended Oi. the concrete. Oi, concrete. Yeah. Gravel mix. Ah. Huh? Matani Kuruban. Matin Kuruban. Oi. Coastal housing. Monaco housing sana ya. Lebih balik-balik tonggo. Suba. For mobile. Mobile. Resino. Bingo. Hansons. Ahí Hansons kababa. Where go? So 8 miles. 8 miles eh? Walu na maile ni sibi na koro ango na puisa nga kon na maile sini wal na maile the road is getting better or Some places they are getting better. this is right there It's very steep. yeah. But I'm better. Ami Barrack On a famous street, Omkar. huh? Omkar. Oh you turned there welcome to Nosuri. It's part of Nosuri. Yeah, yeah, from here. So Oi. Saan sila? I thought Nosuri is just like town now. from here I can see. Oi. From here to Ah. 4 miles. Yari na nga. Mula malay ka Nosuri. Home of Tailebu and Rewa na Itasiri. Ay, karay. Roots. 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 Sana. Sana naman talo. Kila serengan, gue Nosuri kila serengan. Bungkusin lagi. When you book cemetery, right.
is the cemetery called? Winnie Buksara? Oi. Stop called Lobunlasi. Lobunlasi up the other way. Eh? Wrong again. Very good. Tagalibong may beacon and traffic lights, kung beacon and crossing. Speed eh. Tumbal itu ngabang o sendiri the one driver Batagos. Abu Halal Meat. Bengo bengo. 9 miles Nakasi. 9 miles Nakasi. South Point. Highway Plaza. Ito mana? Halo. Halo. Sudah tahan na to. 9 miles. Tabu 9 miles, 9 miles. Traffic light tadi. Kalau gue tahu lebu, aku leka. Oh, itu tahu lebu. Kau tahu lebu nak koron rendre. Ya, sarang naon. There's a school up there. What's in? Telkusha, ay. Oh, Lali. Ah, oh, Lilin. Well, Telkusha. Oh, is that one? Oh, Telkusha. Oh, okay. All right. Coming to Nursery Bridge. Shambe, Shambe. Are. Sarang amo tu lagi tu mungayo. Wait, Nursery Plaza. Nursery Plaza. Cabo. That's a new one, eh? Nursery Plaza. Not open. Huh? Well, not yet open. Pagsamtad na nang una may sartod na Sarkitoro Hong Kong 7 to na balik Lock to Valilia may kito gabi Sara 7 stick. Yeah. Nursery Methodist Church. Na. Oh, matugunan ko na kasi nga unti ah. Yun naka. Market
Lusuri Paul Bridge. Corre. Lusuri Plaza. Correct. Sorry mga sakila. Sa Bernintola ko. Sa Bernintola. Bernintola. Uy, kali. Sa shopping center. Untuk kita sartungan apa no? Bercikemintol kok, Sempernintol. I think this one is to Tambara. Kambara? Tambara Brothers. Uy, Tembara? Tembara. Tembara Brothers. Uy. Sa kacukan revenue to na Tembara Brothers ko. Balap serangan plaza. Max value lumayan. Allen Pharmacy Tunggari. Kalau mau come warus pills, kiri. Order ngai. Kurna kirja nomor kangi dake ayo kah kami ketika menelusuri restaurant apa sih? Hah? Rumah. Mau kece? Oh iya, aku nampak masih nge-restaurant ya. Well, aku bikin McQueen's. Bambasina Restaurant. Alright. Aku itu sebutan ko. Rewa Riva. Is it Tom about chicken na bibay? Right. Tostal chungan ni lola ko. Rewa Riva on chikisan gori. Rewa Riva uzi way below. Sarabi what
Way level. Hah? Buinduna raw. Buinduna. Wainduna? Buinduna. Buinduna? Yeah. Oi. Paling gua untuk warna itu satu kan mana sekitar. Biar aku boleh. Kesabu. Cak nanti kayak pakai. Waktu kena boleh tegi kai. Kai boleh tegi kena kai. Boleh manda eso. Nama nilai kele betul. No, oh no. No kai today. Right. Terus aku mel saran korbo. Oh, okay. The school there. Oh. Korbo. Masalah ko sa silba kay Liu. Karena masalah tunggu era geleng-gele. Dia ungo beach mina ka sartunga. Beach sartunga ko me ano ba doy na to. Karena na ko ni sala kena rere binaka. Naraning ko ay Naimasi village. Karena koronggo ni masing-masing. Karena mo di salah. Highway taltuloman ni koronggo. Ungalay District School. Oleh kena railway kayak di Minang tu nama salah. Kali cuma aku. Hamkal. Koronggo naim bore-bore. Si rondonu kinai bore-bore. Si Romaio salote. Si Romaio salote. Si rondonu in lemai bore-bore. Wah serang aku. Balik.
building the new bridge. Woi, tar cuko na wawi windali de. Wabu kabu. Ni wabu ko ko ya indua ngalak ko ya ni wi. Wawa misalnya cengalong mai. Ini dasar nggak bisa tarana. Benungkah. Camera ya, atau speed camera to kayak mau sa 40 serangan kung hindi 40 they have 41 juga nasa tak serangan itu karena $40 Corbo Town. Keso naman ray, weh, tatutulog ka ba maning-maning ko? Kuliman so naman ray, gito stale. Alright, tuguliman ray nga sa talang ko na tustos. Corvo Hospital ab ya? No, ha? Police station gue. Right. Balik mati tunggu.
Filimonis Lolo Memorial School. Tengah nang ulis salah. Udah tuh, suruh ngabur. Speed camera tu satu kata ke mana ke? Macam ni tamat di stretch balap weh. Tengah sawah asa. Sana kurung kulit sana po. London Primary School. Curry. Primary School ni RKS go. Right, coming up to the secondary school. Village. This is London Village. Right. Sengaya sanggup berlalu ke ni. London ni. Arkis. Orang yang mana boleh ratum baletong. Sa Hutu Tumaya. Ratu kan tak boleh busku. Ringan bibik kawal dukori. Yes, sorry. Ratu Kandavu Level School. Still there. Ada mun salah Makau wala keraya, pada mun salah go. Mun salah Makau ando ulang kumaisan di Kurubul sana. Nararado Chirango. RKS Hall kumita kaya ada naman salah ko hindi mo kita may narara nararado chikulo monggo. Chapel kumita kaya
salah. Masih pakai lu London Health Center. Sanamborio ba? Nanano Village. Nanano. Righto, let's go. District. Ini bisa nombor nama Salmo. Sarmi lumayan na mena district.
KBS ya. Nungguin na to. Tutong na pasel lah. Ya. Ya. Pabalaw tao lang kami sa nandua. Ronggori. Kamu kan mulas. Cek taman tanah kakak nang tunggu. Gua udah pasti ala pun tiki-tiki. Iyo, bulan. Sama leka. Tadi sana Cini tolak kita ko. Rebin na kana ika society total tumusan na napay. Pwede natubi fair na to. Teman-teman nang nunggu ya. Kona gaunda, wang kaning gaunda nunggu. Kano cungango, kemsa no bondo yani. Kamu kono ba? Dasar ay kamu kono ya. Saber nani tumia kalau nggak sok sebutan di Pamalua citin lain itu bego secoba na darang Interlink sing sang ni gaunda laut cuma ibu lewu ka laut cuma lewu kan yang jauh mikir na 5 Interlink ko kalau boleh lewu no nothing start. Aquel minggu na Roma Beauty Princess. Oh, balik. Kau serangan gue kami kita obon dan ini kena mengai serangan di abalau. Kamu kono ngarta mater. Guna babondo tersobu mau irnala kami bolau kita sange fonda ningo kima mina bola ko ningo bolau alright meron pun teman-teman. Gaunda. Kau kira itu mamban kamu. Mode.
Uy. Install ito na ka. Matalo maniwanggang. Lamaviti Princess. Rumah Beauty Princess bro. Oh. Dani. Kembali ke tali. Tuh bariling taldo. Just like in the movie. Naka-west. Pasaran ng boss yung libo. Boss Libre. Oh, hey, ufa man. Hey, belum kayak ni. Belum nga kayo mo. Hey, le. Sarap madali tumba. Nagtabi, matay. Ha? Tingnan naman ko. Sarap na ba yun? Ano, lumay Beauty Princess ko. Kentin ko. Yo, pula.